Ova je Elena. Momčato i raskina Elena mi nativat vikend. Ete zašto Elena odluči da se počesti so jedno fantastično patuvanje. I celosno da ga zaboravi. Elena otvara grupa na Facebook koja nudi turistički aranžman. Kakva sreća! Ponudavo poslednata minuta po povolna cena. Samo treba da klikne da go vnese brojotna kartičkata i pinot i da započne da se pakuva. Vleguva v avtomobilot i počnuva da vozi. Rešena da si pomine najdobro do sega. Izbra smestuvanje od soništata. 10 dena celosen hedonizam. Po cel den vozenje, navigacijata i pokažuva deka pristignuva na svojata destinacija. Umorna je, no srekna što konečno pristigna. Konečno. Da, Elena beše izmamena. Vakvi lažni apartmani ima na sekade na internet. Lažni agenciji nudati avionski bileti i smestuvanje su neverojatni popusti. I od kako ke platite, pa, ke završite isto kako i Elena. Zaštiti se na internet. Život ne je bajka.